Locha family, Lina la ka ke Nthabiseng Ngwejana, le amohetswe mo lenaneong la rena la Ngoxolo. Re biditjwe mamotla, re bitsa ke Mme Chantel, re sa tsebe hore o re bileditjeng, mara a rieng ro kwa hore se biletswa keng ka baka la hore ba re se biletja se a tshosha. Dumela. Le kae batswadi? Re teng. Nna ke nna Nthabiseng Ngwejana, and then ke spiritual medium. Le re biditse ka mo hae ka baka la hore hona le mokgoshi, hona le sello. Ne ke kgopela ho utlwa hore taba ke eng and le hore mang ke mang hore khone ho tsebana. Nna Mme wa Chantel. Lebitso ke mama. Suzanne Mraki. Ngikholeka Ndobeni. Gogo ka Chantel. Esayithini la babakhe. Oh, nna lebitso la ka ke nna Mpho. I will represent myself as a godmother ya Chantel. Ke ngwanana ke mohlokomedi within the community. All right. Ke thabela le tseba. And then ntate wa Chantel okay? O la hlokahala. All right. Swane se sa ha Morake ke sa ha bontate hoba ke sa bomme. Sa bomme. Ke sa bomme. Sa bontate ke mang? Tembo. Oh. So bothata keng batswadi ba ka? Okay, Chantel re ka mo beya as she was a problematic child, but ka lihlo la nama. But to understanding, we believed or maybe she had mental issues or she had peer pressure, especially in the condition ya family ya enadula ho yona. One asai accept. So she took it hampe, or she doesn't want to live that life. So one ile ngwana o too demanding. So haba motlisa ho rona as community members, re le bomme ba community, re bitsa ngore ke Zimbogoto, working together with our councillor Noxolo no family. Ba le ba motlisa as ngwana o problematic. But then Chantel, when she arrives to my hands, to my home, re le ra mo accepta as isale ngwana o problematic. But as ngwana o nang le bothata and o needang assistance. Then I said to all the women, nna ngwana ke tla monka ke dule le yena ke mo maintain, so that re check the situation or exactly what is it that she needs. Ha ke dula le Chantel nna, Chantel azang ya ba ngwana o problematic, but ile ya ba ngwana o sa batleng sekolo. So ngwana ya ba ngwana o re reng re mo batlele a social worker. Then ra mo thola social worker yona ya ko Vapor eling Auslerato, ra mo thola doctor. She was admitted. Ba mo admitted how many days? 2 or 3 days. And then she came back. Chantel ra mo accepta mo dintlong tsa rona. And then Chantel was just a problematic child to everyone within the community. Hence re mo tseba. But every time whenever ana le bothata, they will just call me. Or Chantel o qadile le mme wa ine se re na le relationship. Chantel o qadile, but will control the situation hore on that day o jwang. And then Chantel, she was just a child o na tshabang tatwae. So every time I know ka re Chantel ke tlo founela papa hao o tlo ba stel. That's how we managed to control Chantel in everything, and I hloka in everything that she would say. As long fella you're going to mention hore mtate wa hae watla, and then she would stop. I think in ngwana o very obsessive ka ntate wa hae. O ne a rata ntate wa hae haholo. And in ntate wa hae o ka re ne le sa le motho o dulang plekeng e one nako e telele. So every time ana ka mo misa o ne a ba worse on the situation. Of which ne re sa tsebe, is it mentality or is it spiritually now? Because of ntwe o ne tswa fela hane a batla ntate wa hae, and by so doing o ne imujisela to mme wa hae, o ne aba very violent to mme wa hae. That's where we interfered, because of now she was abusing the mother. Mama, eba Chantel ene a problematic child. Wena o qadile ne o ko notice taba ena ka ngwana le ho fitla mo semong sa hore ha o sa khona ho container ngwana. Ona Chantel o ntse sukisa sa le monyane. Antsa ha bona ho fitle ma o ntse sukisa Chantel. A itsa jwang? Because o problematic ke utlwa sokodisa hona le ka mokgole ka re tlhalosetsang
la re display la one sort of a behavior. a shina ke tsene ke tla re bana Chantel ke ba le ngwana mo ga studio sa mameleng ka tlung ha ke ka mogane wa nroaka From age if a sentse le monyana so maga se ntse ke mono Chantel se ngwana a ka go writing mo se ngwana mamelang a sa batla sekolo yena ntle ke Chantel ba tla dula ntete wa nana sanga diwa ke ka mhliki tsene sa mhliki sa zo tlo khali ngwana fa Chantel. So ntho e entseng hore wena le ntate wa hae le a tlohane ke eng? Ke la ka tsa ngwana a ntronko ke tsa ngwana ba ka bana fa fa no mo ngari loko ma ne sa ka bana se go kopa ma ga mo la loko ka kwa ke tsa ngwana se ngwana. Alright. Because ntho ya mathomo ke ipikang up ke hore go na le taba ya hore motswadi o mong o kubilwe go na le mone le dula le share black. So the first thing e ke pick up from yena ke taba ya hore she could not deal le somebody a kubiwang because o bone ntwe and I bona ka re ke ntwe e violent and ya mo eletsa lenceba mo pelong. And in true, by the time I realize it is not the first time that happens. So, uti atacha leta baya hore mo ke dulang teng, it is not permanent. We are always going to be misplaced. What is the use? Mfitlise mo tabeng e ya hore Chantel abe a tse decision e. Ha mo khalemela Chantel ke ga o sa mamele. Ke Chantel se ka tsama bosimo. Jalo tsamale ba shinyana bosimo lo nkana bana ba batho tsamale bona Chantel ba banyenyana batho ba bemba bana ba batla go nna ba tlo roka kana. Ha mamelo tsa yetse ha ba no sa batle so mo khaila nka bua le nna ha mpone a ka mpa shuba. Alright. So le motho tse kae? Motho tseng nanas farm. Strateng le teng ke hlaya nna ke re ke kana nas farm. Go le ba go ba mona ke strateng a ga a ba bonse dipisa ke a dino. Batho ba na le bona wana o sempreletseng o le ka ke ba mo seka kerekeng la go tseng ngwana ha sa ntse mo dipidisi yana ke di bona ke phapisa matras ke fa le bethene kopa ne fe ka mo le kopa ka bo tsona batla dipidisi mo diteng o sa nne o sa go batla kopa dipidisi le a re diphirimile ke ba le bathe phami fe ile go ba le wa tseme ke di bante ke di ba ka sa matras Ngwana o taba ya hae e thomelisa lo monyane. Relationship ya hae le ntate wa hae was more than ntwene re expecta or ntwene re bona. Ka sekgwa hona le taba ba re ke grooming. Hona le a lot of di polelo e le hore ne le nana ke nna le wena and the rest of the world e kwalele kantle. And heke mosheba ke tsamaya le moya wa hae ke tsamaya le moya wa hae le hore ngwana o ke ngwana le re wentswe mosadi e sa le ka pela mo bophelong. So by the time that yena aba le this safe net le ntate wa hae and a bona o ka re anybody else a trying go tsena ka mahara ha relationship ke setse ngwana tlhaloganyo ya hae sa tlhe ile tlhaloganyo ya ngwana ka baka la hore ngwana ka nature ya hae gore moya wa hae o phuthulohile o phuthulletswe everybody. But there's a lot e le gore hae tlhahe in relationship ya hae le ntate wa hae ke lentse le ke ena na khona ho bua lena. There's a lot tse ile di entse gore Chantel a believe gore ntate wa hae ke ena the be it all and ngwanona o tloile motswadi wa hae e le mme wa hae ka baka la hore she was made to feel hore the mother is an enemy in this union. La utlwisisa batswadi ba. So ke fitlhela e le hore ngwana the way a tlhang ka teng, it is not an innocent child with in innocence ya hae. It's every from way asantse a le o monyane, and that is why we then saw her as a problematic child because she was told and groomed to believe and behave for everybody is a problem. And so the disconnection here, everybody. As in sola in that way. Ngwana from a very young age went to mosadi. So le hore a nentse a batla ho ya mo ntate wa hae a le moteng. A batla a quick fix
ya ho mathela mo ntate wa hae a leng mo teng, it has always been a thing ya hore I cannot connect le anyone. La kule ndaba yokuthi uShantele uwenzwe umfazi esasemncane. Mara ngifuna ukwazi ukuthi ngokwezinto zabantu ore ngumuntu wenyama ophilayo omenze umfazi uShantele. Ke motho a phelang mama. Ke motho e le nna phela. Ke ntwe ke e bonang ka mokgo ke bonang nna le wena. Re batho ba re phelang ha ona moya o re influencer hore re dule mo sofeng re bue. So it might be the father. That's why I'm connected to him. Because umpontsha jwalo, I will not say might mama. E bontsha e le jwalo gore go bile le a grooming and an uncommon bond. Ke ntwe re bitsang kgwerano e sa tlwaelehang. Ke a leboha batswadi ba ka. Re tlo itlogela mo. Siyabonga, sibonge insebenziswano yenu. Ke na le Shantele mona. Ore o tla robala. A re ke tla robala ka baka la hore ke ntwene le letetse hore tsatsi le leng ho tla ba so. And ke khale ntse a le bolella makgetlo a mangata hore le ena o batla go be so. O mpolella hore tsatsi le leng ke le ho ba le lentswe la hore why o sa yetse ntho re batla o yetsa ka o fela re ikhutse. A re ho tsamaya haka e tla ba go ikhutsa haka e tla ba go ikhutsa ha lona ke le imulle ka baka la hore ne ke le morwalo. A re le utlwile sello sa hae se le hore na palla ke hore a le bolelle sona ene yena mona a le moteng mo bophelong ba hae ne a nahana hore ke lerato le ena le bontshitsweng. A re o khopela tshwarelo koko o khopela tshwarelo ka baka la hore o ne o leka o re wa morapella o ne o leka hore wena le ena le be le di activities o ne o leka hore o mo tsentse go sekolo mara a hana sekolo a sentwena a e rata le mo a leng ha mpontsha apara uniform o mpontsha a e gagola so. Mama Shantele a re o disappointed ka setswadi le parenting e wena le ntate wa hae le mo fileng yona. A re o bone hore ne le se ready hore le be batswadi ka nako eo. And o fitse ka re ha zanka a ratiwa e le ngwana le hore o isiwa ka mo le ka mo le ka mo le ka mo. A re mara sena na ipatlela sona ke ho wena hore o mo lebelle o ska mmona bele ka a disturbance mo bophelong ba hao. And ntwe wena o tsamaisitseng ko ha heno e wena o itshabileng a re o tsamaye o face ka baka la hore le wena ka mohare ha moya wa hao you are just as broken as ntate wa hae le yena. And mo a le moteng a re o kopa hore at least once a month o tle o tlo bua le yena ka baka la hore a se ntwe le nane le ratile. Yena he a tlhaha e le moya e le a little soul a tla mo ho wena na nahana hore wena ke ntho wena o ikopileng for moya o ileng wa hao hore o bone letsola modimo hape mo bophelong. Mara a re o krele lore no se ready. A re the 1 month visit between wena le yena ke hona mo wena le yena le tla kopa tshwarelo la bua e le ngwana le motswadi wa hae. Sesi ke thoma ho bona today mara ngwana o re wa leboha for lerato la hao. You always believed hore ngwana o tla change and a re ke a leboha. A re wena no sa tsebe hore batho ba bang ba batlileng ba bantlisitse mo lefatsheng ha ba mpatlela se wena no mpatlela wena le batho ba bangwe. A re wa leboha because na go ngwe o batla batho ba bang ba tle ba tlo bua le ena o nahana hore wena ha utlwe. A re lerato la hao ke
ke lona le le mmontshitseng hore ho na le possibility ya ho change mara pain e ne e le botlhoko. Mami o sale o fola nako ngwe re rata batho ba bang ba ba tswang ko metseng e le hore a ba fiwa lerato le rena re tsamaya re bafa akere o na le mohong le wena no fa ngwana bad advice mohong o mo encourage mohong o mo khutlisa but ho phethahetse ke ka mokgwa o phethahetseng ka teng. Ngwana wa kopa mama hore o ska re ho bua le ena wa batla ho misa ha bontate wa hae ka baka la lwena sedimo sa heno se alla ka baka la hore ke feel ke bona hore wena le ntate wa ngwana a la nyalana ha wa ba le bond so le tsamaile ntse le petcha ka di glue bond ena ka baka la hore wena le Chantel le ntate wa hae le tlhakane le na le dipain. Ntate wa hae he ke mothola a kentshitse sefatlhego ka mahare ha matsogo ene alla a re ke utlwile botlhoko a re mara sister ke tshentshitse at some point mo bophelong. Ntwena ngwana na illela the most ke hore after the grooming e etsahetseng between yena le ntate wa hae he yena a boella go ntate wa hae o fitse ka re ntate wa hae a mo rejecta a batla ho thoma lelapa le lengwe a batla ho ba le mosadi o mong and she thought hore le ntate wa hae lena o mo rejectile again ya no ba a pattern of rejection on top of rejection. Ha tshepisa hore o tla robala provided wena once a month wa ya lebitleng la hae la tsamaela ilo bua ke ntho ka re o tlo etsa between 6 and 9 months lwana le tswalo la hao le tla o bolella le ena mo ditorong o tla tlhaga a o bolella hore le fodile na but ke kopa hore o ikgafe mama o be motswadi for the first time o tla robala tla o tseba hore ka be Chantel a hlakane le papa hae na have they met le papa hae have they met mobaleng le ntate wa hae on jwale a se ntho a e batlang hale in the afterlife a se ntho a e batlang ka baka la hore ho na le ntho engwe re bitsang consciousness ho tseba botle le bobe so ho na le ntho e le hore ma etsahetse Chantel e le hore it gave her a false sense of connection le ntate wa hae but hale mo o setse a kopa ho tsena go sedimong sa ha bomme wa hae ha bomme Susan ha sa batla go ya ko ntate wa hae because o wa utlwisisa now she knows better that is why a bolela ka taba ya hore ntwe ke bonang ya rejection ha is I kale mo because at some point ke itse he ke batla reconnection ela ntate wa ka ampolela hore yena o batla la baleleng so the bond that they had there was a falsehood bond so o thotse le hae le lentsha ha bomme engizoyikhuluma ngiyabonga Chantel mntanami mangabe namhlanje usithelile inkinga zakho zonke ngoba thina besingavisisi ukuthi Chantel why ayenza so kodwa namhlanje nami emoyeni ngizophola mawukuthi uzawulala ngoqoqo ngoba into engizwe ukuhlunge ukuthi umoya wakho uzawudlula esithubeni kulungile noma ngabe uzowela esayidini lakhe abomamakho ngoba vele kunjalo ngokwesintu umamakho makingashadanga uwela khabo mamakho kodwa Chantel sithi ulale ngoxolo mntanami ungasihluphi uphumle ukuhamba kwakho hayi ukuthi sikulahlile sisakukhumbula ngoba besingakulindelanga motabeng e we buang gogo ya hore a ska le hlopha mo moyeng o re diaparo tsa hae tse a di shileng ko metseng e meng o kopa dinkiwe and di tshisiwe ka tsatsi le 1 meaning hore ho tla ba le tsatsi le tlo di collectang kaofela anybody ana le diaparo tsa hae mona ro bala teng ho be le ceremony ya ho di tshisa a re bane ba nthata ba tle ba tlo observe this it will be some sort of a cremation for yena and metse ena kaofela ena dula mo ho yona go tshwanelehile hore le batle motho a tle a tlo cleanse metse eo
a ikolomake a sete a new environment e le gore le lona le bana ba lona le tlo phela go metseng ya lona ka baka la gore ke ngwana o ntse a adoptiwa hanyane ha re batle moya wa hae o tsene bana ba bangwe a kere le mama ola ne ntse a re wa dimpokoto le yena o tshwanetse motse wa hae o tlentsiwe ka baka la gore wa identify ke Chantel as a mother. Le shasha le teng ka mona a kere hona le mobu o re kopileng a kere le tlonka mobu o le shasha la di tsamaisa pele before a kena ka mohare ha lebitla la tsamaisa lehlahla la tshela mobu and then wa bua mme wa hae hore ngwana ka tsamaya ka baka la this is the connection that never happened and le wena mama e tla bring out that connection that you never had o molaile hantle hore ngwana a tsamaye a kere and then bontate ba tla le thusa ka the pole bearing le ka sela tsamaya taba ena ya cleansing ya metsi ya lona it is very important ka baka la le tsamaile linka ngwana o ile re pelo ya hae e tsamaile ile botlhoko le khona o bona le lena ka weather ya today hore by the time re tloa habo moya o tlhahile ka baka la hore ke motho ile hore nantse ana le re tla re ke nkane but the child was very unhappy, the child was traumatized. Chantel o khanyise letsatsi heba o boloka di tshele di fele nana wena o krele rato mosidimo se wena o tla se kgetha le mo morena modimo ke a leboha batswadi baka le tla sala le pheta le tla sala le fola a kere badimo ba teng re bua le bona re tshwantse re no make sure gore le ena e ba le tlosi le lentle ke a leboha Chantel ngwana wa ke tsamaya hantle Chantel ba o tsamaile se ke sa ikemisitsa Chantel mohlapeng a motlha o gobala ka khotso ga tsamano tsena ga o nka go isa hae mo lophomola teng go go gobala mohlapeng ga o rata tla re go rata ka nako tsohle go gobala hantle o be le bonkgono mo leng teng ga tla go gopola ka nako tsohle ngwana bona o tsamaya hantle gona jwale ga o nka go isa hae mo lophomola teng o ga kwa ba ga ba o qetela go gobala mohlapeng go kopa tshwarelo ka tsohle tse etsaetseng Chantel o ba rutlwile hore o bohloko ngwana o mara kopa tshwarelo re a leboha family ka ele lena le iponetse hore Chantel o dumetse hore o tla robala o tla ba mokgotso ibile hena le motswadi wa hae ba tlhakana ke hona mo ile hore that bond e le rasang ka ya e bona ke hona e tlatla hona le ngwana o le motswadi o tshwanetse wa tseba hore ngwana hao o phela le bomang o phela jwang ha ona motho ile a ka o hudisetsa ngwana bo betere ho phala le motswadi ke a leboha le ke lenaneo la lena la